ner mala ke niam biya kamal ka no online tv channel anda mandu ni chang nyam le no rice no gwasame bana rice me bana jelinkel bana men dan le rode re wi dan bana jelin to kon ke ripon chop kare ke diok ano bana rai ke ki kur dana chituok bana dan le rode ten bana jelin no ngum le rode ka to ne kor ke ngum mi chituok ten na ban jelin ka jen report me ka bana men dan chalat bani kume tentorar chit ke kume United States. By the way, kume United States tiken Canadian kan ga jakti a jakre which ka juba. Ni toni bana report yan bana jelin ke dobadan kim men chikana lat bani lengu ki ngum choda lat ban jelin ka jen report mani. Me jira me jedit gwasme ka no online TV channel gore jen ojen. Der channel der je support der subscribe ka notification bell der je twine. Ko misha teke misha bere gwa da shwa mala shube ke je kapet ko ai kona me dong te me ba la rich la na goro ba mal shub ko je ki ngum shor la den dir go de channel de just support de subscribe ko be shwa mala shube bari por me ban je linkel ka go dan en je to ko je kos gor kon lieng de gor kon lieng de lo gwaza me report nyam men bana nywa kel ka jana me goro jeno bi atika ngach ka koran choda lat koro money jen tuoga re which ka jingmir jen go dan tuo koro metin ka jen bana linga no ngumi la roda nguchi tuogo no be kona ling bana kulu we ka re gradien mi choda lat no be kon kulu wetin chala no baka shikume SPL ayo kwele la ngwene nuore waken chicken chikarum ke dini SSPDF dini SSPDF waken chara yale ke lo meken jingmir lo korwe to ga jingmir ka gwada na chalar ke je ka jingmir dong ne to dong ne ku jeno ngume te ga jingmir ngai kona ne ka kor gwade pai we me kanu ri chal ga je kob dollar wo te mi chala long no chara je no ne shana goro te ram mo bitte ga jingmir ke bitte gwante ko ken wene kama kere na mo ripon mi kan lad ne ken yam no dong cha ignore amda le roda bad bana kula te ngai ko ne kuma kirim yadit ka te chi gan gala ne ken yam mission dien gor kano de kan net kon la nuore they can ke displace gonden kon tikitin so ken de ni ken dial shere ken de ni kon chal ka mo e de ni la de ni SSPDF amelet kene jo kor kemelet kene riek no so ken la kana guro bi ken ke displace gon ko tigetin ci manana ngai kona so kor mo chola lat dio je ci kori por nyam chana je linga no nene la de ni SSPD wati ni je na bur bebo before ken kor mo ken to wachi robar ke dibab ke report dan inshallah ne kenyam so right now ci joje no en walle ci de ni SSPD afin kon intere which ka buri biye chala do ken shiga na ikana maga jingmir ko by the way jingmir lede shireke area meti refugees taken cause ne ko na chi pot ka nasir riuna ten gwadamo yen gwadong la na lwakatin na wachi de ni shiga ni no bi kana kap kur ken o dong e odor mebe ku buri shalga me kwang shora le ko ngai ko na kwang shora le cha ko nya la kur mi mo me berik bejalat ko ngai ko na cha ko loro ba kari pon mishit kene me en koro mo mi chetuogo tong mi chala do nene nyenya kam ngane nuore kene de ne SSPDF ka report ana chalat but kan kume SPLI yo kana mention tenen gwada me kama nan to ka buri be du do chi korcho ora lat so koro mo chala do te kam ngane nuore kene ken de ne to chal ke mo de ni la de ne SSPDF chari por mo chala de ken men kule tuo gene
wa ngwene nuori chike din SS PDF chigen nge joj but kan tin kon lat grodien mi nates nien kiete jibone kana kon lat but chalan jeno kormo dit chi kormo tot shari pormo chaja kwen no gor jeno be a jeling boni ka dobu danen chalat kija dun kor dien ko duna serbana jele ojek gwada danen shari pon mi dit chano but kor shawara lat no te tin kormo kor de dien gwasa men shawara lat ba no ka ban yaga yekelen tadini kor mi tuo ka shala do nene ya diel te ke dini tila dini asas PDF ti chana bore kor mo no bana kulu wete ko ken ya ma chala jene mandong de kon te ke ngaitin mo gwa wate ke ne ti shalle tin ne de kon nen chal ka anon gunmen ke ne de kon la jel ka ma ka cha ngach kwa ku jeno ke ngani ke din te ken wa ken panken no shiken netin kon tila dini asas PDF chicken ga yan ma chala do re ko ran chi to ke cha di ne SS PDF ti shop ko diok sha ka nakten so der gwano de kon ti ngai bono ngum le rode ki ngum she to gwa da ran ji ko je to tin ko la gor ko no ban tin ko lar ko ban ga ngai no ngum to go no ke ri po dan sha kulat gwa se me joje no ne de ni SS PDF ti shop ko diok chala do ken sha yiken cha bat ki sha ga nagare ko dan chi to gwada dana tuogrek tin mishal ke ne situ jen gwada dana tuogrek tin de ne SS PDF dang diok no ki cha mu ke board ba chan laro cha mu ke board ko kana confirmed duno chala do ken ka non gunmen no ko le la gwada dana tuogrek tin e juba numuli highway wa tuogrek me to ke Saturday ke report dana chano chalaro at least 3 South Sudanese people defend force la Sudan people defend force chamu ka bot so shari por mo chala de ken no kade konte ka ngitin no tuogedi but bu kon yala ngaje no of course a ping beje mitem mi chore lat la mala guru no baja ngaje no leder rode dikki ngum mi tuog chimi sha chuli ngata no chire mo je tuog no so guru no kon dial bana te ka ngi kuma da le rode kwana ben gwasa me report me gor ben yaga yekele ne bala je report an chala yene won gwada me ano take til tuok til lat ko rodien to goro de ling gwada change chi kon dial te ngai ke me chi tuok me chi tuok gene take a ceasefire misha ladne chi kon dial ngach ceasefire mo man chala jen wudo me Michel ke Santino deng ken ti kala do ne ano tele kurm gorga no bitwo kam kume spila yo kene kume maraike akir la comedian but ngwani chi joje no shetegerik tu ngwani chadien lat karik to tone karik tu nyono ne kan kume SSPDF kan goro bare linga la to ko ngai kon diale ne madong mo kwa takti gwala ngum le rode wati ke ripon mo chalat madong de kon dial te ngai tin bo a report mo no joje no wude me mi cha kwanye kuma kirme yadit wajen kwange je ken ke kwishie mane te shie mane wa ken ni te ga mishi tuo kake so ko biya ko ngach la de ni te kon te la de te ya nang ka jongle tin wanur wa ma kan winimi ka kwi kore da ne to wa korjen chabech kor chabech kam SSPDF kene kum SPLIO ano che gad jan to mane kene lung che karior are kor mane so kuje mane ko chene wan che karior ano wachi de ni wachi ka pot de ni SSPDF shi ka pot charen bar ano shi lo shene ken wa tandi en shi ka we ka bar gazal ke report dana shalat ano ko ngai kon lat ko rodian kane de ti kende ni ti ka do dana dong shi reke to ga je chemana ngai kone makur chebe no kodi cheteke ketungwan tishurian lat ken gad jan de ti la ya kapke ba ka nang wang kur nang ka wang kur tele ka kwen
tel mi sham kene tel to kam ga ke changa yo so kena wa they give up ko la ka nan ke ne ren kon ku le la nan kur pankien la kena dot lo dot ken dawich take statement mi cha ku release gwase me ne me reliable source be ka jamoni ka jarwa me joje ke bil pam ke report an chalat no South Sudan People Defense Force General Headquarter indeed ka jomo chalat winimi chalat wone ne cha teke ngwen chop ke kinni ti cha recruit ke cha kwany ken ngwen to beken ka bargazal no be ka bargazal ken cha ka deploy ke cha ka nang desha lo ken ite mo de nyin ke kuma spele ayo cha ka yel cha ka kwany mi cha ka nang wan kuro ke report an chalat ko kana ka bargazal wu ka kor wu ka nyin wu ka front line wu nyin ka nuore no en winemi gwadana ci kore toktin ka kore ci konlin kam ke kuma spele ayo ke nuer wai ami wache ga na kanedi tine kanedi tine riuden dial ke gad bargazal ke gwadana wa kor wai tertin en northern jonglei state wachi ken position te kone ya nang tin ci ken ga abandon ko ci kor cha bech ka ken bo cha be ke lung ko tel mi cham ken ke dwa dana chalat ke ja munyo do di wa ken ci ga tel moral ci moral cha tel ke ka kuje mone o chicken ju choose no bike jien chicken bete gwada danen na man tar ka kurtin chirudian charo da kwal chirudian chi gwe dawin ke ripon me chalat chala do ken chige chu jien tandien chicken de chicken pal cha meken cha ka kwa ken wa chige disappear ki charen bar tandien chige we ka bargazal ajan gwada na chige wetin alo wo kere shiene ken ko di ya tel kon mi sham ke ken liu ka wan ko ke tel ma kam ke changa do lo jes ka gat mo yos ke ne ke ku me kir mi yadit so ku mo ko ya ngaja no shang che bech chi ken ku no biga jien bi ken position yen bi ken abandon ke ripo dan chalat gwaseme chi gad jando to chi ke jien chi ke jien right now mi che tuogo no chi ken gad jani ke jien oni chineti konti la military observer chi ken mi chere me ken gwich an go ka ba ko le ledi mi shi gad janin kon be ga bargazal chi gien nini kana shi kana gwe no ba kwere me ba dil kwan kwere ba kwanye ajen kwere dan ngai kone a gad bargazal wude me menen kone me a gad bargazal ke ripo dan chalat mutinyur ga gwad me ke diede me man pai kwan wajen kwanje ke reason tana dom kira ande ngaje no kwan gaje bada jen ku kona linga tamen wo kwan gaje ke reason ko shi gatin konin jen ka bargazal tun wani rudiyan dial re dai ka SSPDF itanin ci ga liu kor itanin ci ga maci kan ga kwak itanin ci garin wo ka ci ne ken ta ci guje no gwaye antama mi shi gati ci ga jen nyo da jeno shi dai kirim ya di da mo ta collapse nyo do ci ga tel dai ne ci ga tel ne ti ba korean ba je ter gwan mo they are enjoying life ka juba ku gat jan ti ku kan le chuch nyen kan wori ka tele mu ku kana win cha chu guje no di ngum balel baram kel milaran bargazal baje dil kwan ala shibo defense force jen bo right ka gat ken la gat bargazal boga nyok mu nonga kare kuma ka boga nonga kuma ka ko chirudian dial chike chuch ka kor milater ne chiang ka tele pak ka kan to liu ken a young generation liu ke especially young generation ka jang liu ken ko nanga ka front line uga liu ka front line uga nueru ken kan nak uga nueru ken ga dominate ko jen ta dan la jel ka ke ba ga jogo no yen by backup by mo kamet be nyal be tin ba di yo mi dur to yo la ga ya pal ga de ka tel kon mi cham kana to ka got baj ka kan to ken ter ken kuma kir mi yadi dika ke kwije moni che jojo gwano wonene ci ken ngwene jan titi ci ken kwije no chine bete ten gwasmo so cha wude me cha yu kwan General Santino den
cha chu kwanya lo jen a jara madana tema men wa buga jani be kan yoko muko ka convince ke be moralien be nyoko mu nonga je ko de ka were kur de ka kode kan nyoko mu kan ter ke kuma spele ayo so na me amle rode me de kon dial te ngeje no malat ke kuma kirme yadit ami bech chiema gwa so na meni mi ci tuok ke mi choda lad entame me de kon dial no de kon te ngetin no another very important report ba nywa ya kel ku kume kaman chan right manala kum United States te karam ci kana jak ram ci kana jako wajen a kwermidit no ci ka kwermo ci kana jak karamo mo jen ci ga dol ke kume ma right ke kirma yadit te ka ngwane kan kalat kana to ka American delegation ono teacher nang re which ka juba ko buka right ke kir ya kula do ne te ka ngwan no ke diok ti chalat ke di chicken kalat kir ma yadi no mo te chi kir ma yadi che ga lelet then be kir be tel choice so baka nywa ya kel kene kone chalat ke kir ma yadi ke nguni ke mu chora lat bana ke lin ka jen report me chana jetu US Department Bureau Mentika African Affair ken chika right no ke right mishalat kile mishalat ken wa American delegation wa chika chubre wiki juba ka ken no chikena la do ne jo ken sel pake ma yadi din ne go ne no jin bi doctor ma char bi jedilun doctor ma char bilun biawere malka ko jen only way so kan condition te condition de ken kalas gwada meni baka queen ya ka tuk English ka tada ni kan lat ke je no there are 4 demand reportedly include chikela do ne the unconditional release of first vice president Dr. Riek Machar and his detained colleague kanele ti la US delegation ti chikela do ne kana go ne no ba Riek Machar ba je dil kamrare ti jen kana jukwar kono ya yen kel lat kana go ne gone no ba Riek Machar ba je kamrar that is the first things ma jikena lat are raja money ko kala do ne tele South Sudan me de weniam me tire kur no kala ga jeno te ko kene balat mara dien kala do ne the launch of a new political negotiation process aimed at peaceful resolution among all South Sudanese warring parties in Arusha, Tanzania, under the leadership of Special Envoy Jakaya Kikwete with close monitoring by the United States. That can one ba mi jidit ba political negotiation mi jidit ba nyok mi lepke mi mat ka kan bon diala kontra wi ka South Sudan ten te tenen party SPLA ayo pin da kremachar tigatin kan bondial tan kontin cha gagrar kirmi yadit can bondial all parties will be included in this new negotiation na me chala da ken it kontin la American delegation din kon yicho ka juba no ken ti kan nyogalat bolong ka kujimo dioda yikala do ne President Kir must step down from power should he fail to implement point 1 and 2 above men ci alen gwado me rewde kono changun wa makir mi yadi we kanje dag ma char ce jelun reyti jien we kanje jelun reyti jien cha jogo no nene bedil ben pin wi kwam mu rewte kono tin nyam mi ci lelet men nyam luin dak ma char rewde ano ba new negotiation ba je tuk mal mi jidid jen mal mo duno kunalo nyurtin amene dial konen cha gagrar kir mana nyogo nyur ka rusha bine dial bugu wetin ba mal mo ba jelat mu wi fail fonde jen kir mi yadi ka dana chalat ajeno jin be step down ki broad wo wi kwam kwer manana titen ngwandien chala do nene ken the international community taking intense and drastic measures against the regime without further warning ajen mu kanti tri chi lelet no the international community bele take a dwarmu be kana lat ke kwidu jin kir kodi ngai kon international community taken care power medit power dana tikeke men let ken right now power in mo onene makin mu kan che jo mo che jiling ba funding ba ja kapchong humanitarian assistance la tup keken ba ya kapchong ken kana me ja ke South Sudan ko beted economy bi jeng ne jen no
bila ngwena tai e dane tekeja ba jega lon ka bana bi ka chuch ko en South Sudan kwak de jega ka international community mu weje look en o che mal che nong ba dil force international community ko ken all the asset kwak dial ko ken anang ra ngai ko na men liet goli no ken dial ba ka kapchong ba ka freeze ko ba gu no sikir mi yadit che goro te mal mo bere weide so ku je mone ba dil kapchong ka ti dial ko te la yelle de winde ko kien ko no cha jo me cha jela de wonen kir mi yadit bere ma char be dilun ne me chala netin ko te la US ke American delegation tin je chop re wi ke juba en walle anyok an wala bo an kir mi yadi chala do jen che jien ano ke ripon mi chala wajen che jien che we ke Djibouti te gwadul mu adul ngini mi ni uri pon mu pai no no me de yen te ke ngitin komandana le rode so ne me dere gwa bo de yen family bo komandana to na te ke ripon mi chala gwa se me mi bang nyok mi nywa ka ye kel de la jen ku wut ko mi chala ke me kwang shorale kwang chora le shikeri podana shialing no jen no paya kwanya la kuore nyok no la governor dung apenal state no kachi kona ngajbon wala shikori to ko bure be kam kume dien la kume kirim yadit gaga ken neten kontila nwer wai ami kel ke kume SPLA ayu but kan kume SPLA ayu kana kula da mudang teten but wachi ka gwachi clash kanere kontila nwer wai ami teri pon mi cha kulat gwaseme wa kwang shora le wajen ga ke long James kwang shora le ga ke long ka raje dane chala da Jacob dollar jen cha respond ke cha right no ka jo dane chala Jacob dollar ne cha right ka gwase dane ne che la no ne James kwang shora le jen shi politician James kwang shora le ngaje ne command no dere commander jitu balat kume ka politika kwijeje and then ci kwang shora le che mero dien che nyok mala de je ano ka jo dan chelat che wenene che we mis ci kon politician ne a yene South Sudan cha de jak me ko kon politician jen kwa South Sudan kwa la jiga jemo lo ci ne involved joga na da no ko kon mo ye chance mo so jin mi ci lar no jin ngade te me nge long ger kon e diriti a jen kwang shora le nyo de jen hotel mi be jek ko bene block ke bene kick out ka system dan te ne so na me riet kwang shora le ke tin kon nguje no de kan kalat ko ngai kon dia lat ke kum kim yadi ken ne re dito ken cha ga de jogo no tile dien ka ti jek na gor ke no eneran der tilet ken ka de ka dop ci ke division dan let ken de kana cham ken wich let ken wije jek ken de ngwane de kan dil nyur chong ne ken de chokien de ka chem jen do dan wi ken jen wono mo de dia de ka we ke ja kula lan right edane chalat Jacob dollar me chala ro kang chora le la che dia komana na shet ke mi ke na de ni no ko la komana de che kula ro no metel ne kon this old generation she had to survive again right edane chala no again nen yen right now and then cha kang chora le cha nyom ko nge then cha Jacob cha kick out so na me me le ro de ki mi chuok am dong di we ka kondial da la jenda na gore di nya kon kel mi jiram jidit gwas me kan online TV channel gore jeno jender no online TV channel le support ana bana nyo ben ana ka ripon ko kien te de kon kelen ka dupten content de na on yam ka jere wi ka South Sudan ko rekana mali ana bana manan chalat US delegation tin chop ka juba bana madan lero bana jele gwich we bikir mi yadi be respond ke jamo ki man balar ke kwide mu be dag ma char be jelu wala che buluñ bana je jek anyogan wala ci ne ideal na we gwada dan en wa dag ma char waje luktin bana more information bana ke jogo yo gwada dan char ideal cha ga nyok mo kwa ga tanyurar an bi atagamal bye bye